Kaseng samla Smith pelun rengkat ka Smith Sports Club. Kala penlong ya ka tournament jing ya kenjat ball ya ka balai kerteng kum ka first short timai knockout football tournament arhajar arpuar. Kabla penlong ha kamaran football jong ka Shenong Smith. Hakene ke jingile kai kenjat ball hadu lai phuwei teli ki kenhun kenjat ball kilawan ban ya shimbenta bat hakene ke singis dang ki club ki bawan ya aireng ki kentup ya ke Young Star Football Club persya ya ke Riboy United Football Club. Kajing kun hapadeng kita ar teli ke tim kalong baya khai bha kad adu ba ki referee kila haban penlong daga tie breaker bat ha ka ba khaddu ka Young Star kala penrem no ya ke Riboy United the sau call lalai call. Hakene kesingis dang u menteri jong sarkar beripit ya ketenat ilekai ubak bantai dor lengdo puluhan ban saki hakene kesingi kumukongsan ban pli ya ketika football tournament haka jingi don lang jong MLA kathan ubak lambor malngyang u sordar ke Shenong Smith ubak peniosuk lengdo nongbri bat kidkhot jong Kaseng samla Smith. Ki nong penia jong kete ke jingi lekai kenjat ball kelai thu ba ke jingi kun final kan long haka khan riu tarik ubnai yayong arhajar arpuar bat ka khusnam ya ke kenhun ka ba job bat ra e kanam ladu kan yo khur da ka song pisa ka ba arlak tengka bat ka ba wan ba arpat kan yo ra ya ka song pisa ka ba shilak tengka rengkat ki trophy bat ki sernot. Ayo play try kendrat pementa ke singi yo ya kan ke singi ke besai ke besit. Hagini ke singi ke jing khiat ke belalong palat, kejing kejam ke belalong palat. Hendai ke sukaman sikadai, ba lei dailing ba kejing angnut ba kejing trai sitom, jong ini kisamla ringkat ba kasinong, bangila ban pelong ini ke tournament. Ngait skam, ba kai ke tu ka memorandum ke ba pilabu nakaliang jong kasinong, ngan ya pendai lang bat i ba lambo, nakabenta ban penbahaya ke ni kemadan. Bahkan kam itenat kendiat kan kam biang kendiat ladang idon kam ban tung plang ru tang ba ladang iong tung plang nyaban i sisnam bi kamadan bakan bah lada pikloy kata ngin say penbait lang bat ngin pentung plang ya kani kamadan nakabenta bakan itenat bakan biang nakabenta kijing leka jong ikun samla ki jongi kata kasyong haki klop bat kasinong bat hakal nakaliang jong MLA jong pi balam bangin dia penbait lang ringkat nakabenta kumno bandang penwandur ya kani kemadan ke jong pi hang ni nakaliang ke jong kham thau siliang nganong pi habro hi kawai ke state kat bala ngi persyang ban lek bha umdai tang sya constituency lejong don gi baong boba pai lara lut sya constituency lejong baro ke scheme sports andrai kamdai kata syangi 4 juyok menu-menu khamra khampun kendiat mbansi hendrai ngakwa ahi ban lek bha ban kentiu ya ke jelah hi bro kawai nakaliang ke jonga ke ai ke ba i paim kena ila kerpat bat ngangit skam ringkat kajinge trailang bagathi kemadan kebla i deki pau snem kumbaytu nakaliang jong balam iong lan re pusau snem
Henry Pulsaus nem don ki bapan madan don ki bomdon syuru akan selapar tai. Mo Henry ngaku aban ong ipi. Bana kaliang gajonga manakani ngalap ha yu engineer ban thau ban wo it madan. Namar lada don kam sisa bangin pelong yakum kini tournament. Ketika jaka kadai ke bala ibiang ba. Dengan ngait skamru. Banang ni syakmat. Lingkat ke jingi trailang. Bat ke dor barsino. Bat ki kena samla jongi jong kini ki klub. Bat kumju bat ulokal MLA jong pi. Ngin penchna bahano ya ketika madan syete syawa. Bat ngan patho pawa no. Hakti bahangin dalai peli ketika madan. Mentang asyukwa banong pi tanggawai sywa. Ba mentang yang ingin penchna ke madan. Ngidon kam ke ipat. Ke jingi trailang. Pi hata kapor ndalawan. Ban thau ban wo. Ban penbet ketika madan. Ngam kwa ban UI politics.